Great. Hey everyone, welcome back to another Crypto Unity AMA. Today we will touch on development, the upcoming burning event, and last but not least, our marketing. Like always, I have Sandy and Davor here with me. They will do the AMA in Slovene and Spanish, and after we wrap it up, I will upload the AMA to our YouTube channel and share it in the community, like always. So now I will let the boys say hi in their languages, and then we will jump right in. Za tako lep uvod. Pozdravljeni vsi skupaj na našem rednem AMA dogodku Crypto Unityja. Z vami smo danes Sandy, Tina in Davor. Danes se bomo dotaknili razvoja prihajajočega burning eventa oziroma sežiganja CAD žetonov in ne nazadnje tudi naše go-to-market kampanje. Ko zaključimo, bomo pa tako kot vedno naložili ta videoposnetek na naš YouTube kanal in ga delili v naši skupnosti, tako da vsi, ki slučajno niste zdaj v živo z nami, boste lahko seveda tudi ta AMA dogodek kasneje poslušali oziroma pogledali. Davor? Tako es. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otra AMA de Crypto Unity. Hoy tocaremos temas sobre el desarrollo, el próximo evento de quema o el burning y por último, pero no menos importante, nuestro marketing. Como siempre tengo aquí conmigo a Tina y Sandy y ellos ya explicaron todo en esloveno y en inglés y después de concluir, como siempre subiremos el AMA a nuestro YouTube canal para compartirlo con ustedes. Y bueno, ya está. Tina? Thank you guys for saying hi in other languages. So we promise to try to be fast every time, so let's jump in. The development. We are progressing as planned. We are making progress. We have a new updated version of the app. And at the same time, we finalized all the details of the onboarding process, so that is officially completed. We are excited for this Saturday, as the third live testing here in Slovenia with our community will take place, and they will be able to check out all of the progress that we did and try it out on their phones, this time with Android users joining in on the fun. For everyone else who is a bit far away and cannot join us in these live events, I think I can now officially tease you a bit that we are getting close, that you all will also be able to test our app and give us your feedback, and we will spread the testing a bit more internationally. And last but not least, we are looking at a small, short delay of the launch, but we are eyeing a very, very unique special date that has a lot of meaning for the entire community. So I'm going to leave it at that and let the guys tell in Slovene and Spanish. Ja, hvala Tina. Najbolj da kar takoj začnemo z dogodkom, s potekom. Prva točka je razvoj, development. Napredujemo po načrtih. Super, in sicer imamo novo posodobljeno različico aplikacije za iOS in Android, tako da hkrati smo tudi dokončali vse podrobnosti procesa za onboarding, se pravi registracijo uporabnika, kreacijo in tako naprej. Tako da to je zdaj uradno zaključeno. Navdušeni smo za soboto, se bo potekalo tretje testiranje v živo z našo skupnostjo, tako da bodo lahko preverili ves ta napredek, ga preizkusili na svojih telefonih, na svojih napravah, pri čemer zdaj bo ena še malo mogoče boljša zadeva, in sicer, da zabavi se bojo pridružili tudi uporabniki Androida, tako da to je odlično. Za vse ostale, ki ste pa malo bolj oddaljeni, to je bolj za tujino, da bi prišli testirati, čeprav so ljudje tudi že z Hrvaške prihajali, tako da še enkrat bravo, da bi prišli testirati aplikacijo z nami, lahko že zdaj malo izdamo, no, da informacija je sicer, da boste kmalu lahko tudi aplikacijo testirali vsi, ne glede na vašo lokacijo, tako da mi smo zelo veseli. Ne nazadnje čaka nas seveda majhna kratka zamuda pri lansiranju, ampak ciljamo na zelo poseben datum, ki pomeni veliko za celotno kripto skupnost, datum, ki ga pozna cel kripto svet. Dobro.
Bueno, sobre el desarrollo estamos progresando según lo planeado, estamos avanzando, tenemos una nueva versión actualizada de la aplicación del app. Al mismo tiempo también finalizamos todos los detalles del proceso de incorporación, por lo que está oficialmente completado. Y estamos emocionados por este sábado, ya que tendrá lugar la tercera prueba en vivo con nuestra comunidad, por lo que podrán verificar todo ese progreso y probarlo en sus propios teléfonos, con los usuarios de Android uniéndose a la diversión. Para todos los demás que están un poco lejos para venir y probar la app con nosotros, puedo decir un poco que pronto podrán probar la aplicación misma sin importar su ubicación. Y por último, pero también importante, estamos mirando un pequeño retraso en el lanzamiento, pero estamos considerando una fecha muy especial que significa mucho para toda la comunidad de cripto. Okay, so the second topic on our plan for today is the burning event. If you follow our posts, you already know that we have announced the second cut token burning event, and 2 days ago we shared the official date and time of the burning, and that will take place on the 20th of March at 7 Central European Time, or UTC+1. Token burning, for those who are not familiar with what it is and why do we do it, it's basically, in cryptocurrency, it refers to the process of permanently removing a certain amount of tokens from the circulation, and with that, working on its ecosystem. The difference is they do it in traditional finances too, when they eliminate the money. The biggest difference in token burning here, where you have tokens that are not mintable, like CUT, is that no additional supply can be created later on. So that is the biggest effect why we are doing it. We are lowering the supply so the demand can then be bigger. To address the most frequent question we already got in regards to the burning is the amount of tokens that will be burned. As you all know, we still have a mechanism called dumping wall. So this second burning event will follow the same process that the first one did. So we will burn the tokens that were collected from that view. And this will also be the last burning event that will follow that process, because then the dumping wall will start to shut down and burning events will be done differently, but more on those when the time comes for the third one. Ja, zdaj pa najbolje, da kar nadaljujemo, in sicer druga točka je zažiganje CUT žetonov oziroma burning event. Verjetno tisti, ki nas že spremljate, veste, da smo že napovedali drugi dogodek zažiganja oziroma sežiganja CUT žetonov. Pred dvema dnevoma bloopers, smo delili datum in uro, tako da vas še enkrat samo obvestimo. Crypto Unity drugi burning event bo potekel 20. marca ob 7. uri, ob 19. uri popoldne po našem času. Tako da to sežiganje žetonov pri kriptovalutah se nanaša na nek tak postopek, oziroma to pomeni, da bomo trajno odstranili določeno količino žetonov iz obtoka, s čimer v bistvu se potem dejansko zmanjša skupna zaloga oziroma število žetonov, ki so v obtoku. Podobno kot recimo Tina je dobro povedala, kot bi nekako uničili fizičen denar, sicer to ponovadi ne delajo, ampak v kriptosvetu je to zelo pogost dogodek. Razlika je v tem, da število CUT žetonov je določeno že vnaprej, 1 milijarda jih je, in v bistvu jih noben jih ne more kreirati več, kar je super. To pomeni, da je tukaj potem predstavimo tudi deflacijski mehanizem, in se pravi, čez ne moramo jih kar ustvariti dodatne ponudbe, kar pomeni, da se tudi povpraševanje zviša. In da še odgovorimo na tako najbolj pogosto vprašanje v zvezi z sežiganjem žetonov, kakšna je količina teh žetonov, ki bojo sedaj dani v sežig.
je sicer odstotek, ki se pri vsaki prodaji žetonov da na določeno denarnico čez dumping wall mehanizem, ki ga že vsi poznate. Tako da točna številka bo znana na dan sežiga, vendar pa gledamo na podobno število, kot smo ga imeli pri prvem sežigu žetonov, to pomeni okrog 500,000 kad žetonov. Tako da to bo hkrati zadnji dogodek zažiganja žetonov, ki bo potekal po tem principu. Ko pa pridemo do naslednjega, tretjega, se bo pa to malo spremenilo, tako da več o tem, ko bo pa čas za to. Dobro. Muy bien. La segunda tema es sobre el token burning o la quema de los tokens. Si siguen nuestras publicaciones, ya sabrán que hemos anunciado el segundo evento de quema de tokens CAT. Hace 2 días compartimos la fecha y la hora, así que solo para repetir, el segundo evento de quema de tokens de CryptoUnity tendrá lugar el 20 de marzo a las 7. La quema de tokens en criptomonedas se refiere al proceso de eliminar permanentemente una cierta cantidad de tokens de la circulación, efectivamente reduciendo el suministro total, similar a destruir dinero físico. La diferencia es que si el token no es acuñable, como CAT, no se puede crear un suministro adicional más tarde. Y para abordar la pregunta más frecuente con respecto a la quema, la cantidad de tokens quemados está establecida por nuestro mecanismo de muro de dumping o el dumping wall, donde un cierto porcentaje de los tokens vendidos está destinado a eso. El número exacto se conocerá el día de la quema, pero estamos mirando un número similar al que teníamos en la primera quema de tokens, así que alrededor de 500,000 de tokens. Al mismo tiempo, este será el último evento de quema de tokens que seguirá este principio. Cuando lleguemos al próximo, el tercero evento, esto cambiará, pero más sobre eso cuando llegue el momento. Okay, so just to add in English, I forgot to mention the number we are looking at. It's probably going to be similar to the first token burning, so around 500,000 tokens. Last topic of the day for us is, of course, our marketing. Our Slovene marketing campaign has started and it's slowly making strides. We have started our advertising, including more traditional ways of it, like radio ads and jumbo posters that are next to the roads. We will share a picture with you as soon as we get the time to go visit one of the jumbo posters and we will see what we did. At the same time, our Sandy has done quite some interviews and podcast filmings where he's spreading the knowledge about us, about CryptoUnity, and of course, he's also sharing his good energy. And in the spirit of marketing taking off, we are preparing something special that will start today. Those of you who are a bit more experienced in the crypto world are probably already familiar with a thing that's called a buy competition. For those who are new, it means basically what it means. For the duration of the buy competition, people compete on who can make the highest buy. After the time runs out, the winner, or in our case, the top 3 positions, will win a reward in USDT. We will start with a shorter one to test the waters, and if you, our community, respond well to it, then this will be the first one in the series of buy competitions, with each next one being a bit longer, but coming with a bigger prize. So just so you know how it will work, it's very simple. We will announce the beginning and the duration of the competition. In that time frame, all of the buys on the PancakeSwap decentralized exchange are eligible to participate, and a bot will join us in our main community, which will help us follow the standings and the purchases. And basically, that is it. That is the whole shtick of it. And good luck to everyone. Okay, hvala, Tina. Nadaljujemo na predzadnjo točko in sicer to je naša go-to-market kampanja oziroma marketing. Naša v bistvu slovenska marketinška kampanja se je že začela. Začeli bomo v Sloveniji, potem gremo pa naprej, tako da počasi dela že korake. Začeli smo s takimi bolj tradicionalnimi načini,
kot so recimo radijski oglasi, sem videl, da včeraj je nekdo v slovenski skupini nas poslušal na radiju, raznimi jumbo plakati, z vami bomo delili tudi slikco, je rekla Tina, takrat, ko bomo imeli čas, jo pač obiskati ten jumbo plakat. Obenem sem jaz bil na kar nekaj pogovornih oddajah, intervjujih, na podcastih, nekaj je že v bistvu, nekaj ste že videli, nekaj boste še videli, tako da tam sem poskusil predstaviti, kdo smo, kaj delamo, kaj CryptoUnity je, kakšno idejo imamo, kakšen je naš cilj, koliko ljudi je že z nami, tako da in nekako tudi predstaviti kriptovalute mogoče začetnikom, čisto taki domači, odprtem pogovoru, tako da počasi se bo seveda ta kampanja potem višala in vedno več nas boste videvali. V tej smeri pripravljamo še eno novost, ki si bo začela danes in sicer v našem Telegram glavni skupini. Tisti, ki ste že v tem kripto svetu, vam bo to mogoče bolj znano, in sicer dogodek se imenuje Buy Contest, to pomeni kot neko tekmovanje, nakupno tekmovanje, dajmo temu tako reči, in to v bistvu pomeni, da za nek določen čas potem med sabo lahko tekmujete oziroma bojo tekmovali tisti, ki opravi višji nakup, in potem, ko se čas izteče, dobijo recimo prvi trije neko nagrado, seveda pač v obliki kriptovalute, recimo USDT ali BNB ali kaj takega. Tako da to je zelo razširjen dogodek med kriptoprojekti in je vedno zelo dobro, ker veliko ljudi potem sodeluje. Začeli bomo seveda s krajšim, da malo preizkusimo, kako se boste kaj vi odzvali na to, kako vam bo všeč, kakšni bodo zmagovalci in tako naprej, pri čemer bo potem vsak naslednji tudi lahko daljši, bo tudi višja nagrada in tako naprej. Zdaj za začetek bomo podarjali $500 vrednosti USDT kriptovalute, tako da dajte si pogledati, danes gre v bistvu ta kampanja se bo začela, in seveda spremljate v Telegram glavni skupini. Srečno vsem tisti, ki boste se udeležili tekmovanja. Bueno, nuestra campaña de marketing en Eslovenia ha comenzado y está avanzando lentamente. Hemos iniciado nuestra publicidad incluyendo formas más tradicionales de ella, como anuncios de radio y carteles jumbo, los cuales compartiremos con todos ustedes tan pronto como tengamos tiempo de ir a visitar uno. Al mismo tiempo, nuestro Sandy ha hecho bastantes entrevistas y grabaciones de podcasts, difundiendo el conocimiento sobre nosotros y la buena energía que tiene. En el espíritu de nuestro despegue de marketing, estamos preparando algo especial que comenzará hoy. Aquellos de ustedes que son un poco más experimentados en el mundo cripto probablemente ya están familiarizados con una cosa o un evento llamado competencia de compra. Y para aquellos que son nuevos, significa lo que probablemente están imaginando. Durante la duración de la competencia de compra, las personas compiten sobre quién hará la compra más alta. Después de que el tiempo se agote, el ganador, o en nuestro caso las primeras 3 posiciones, ganan una recompensa en USDT. Comenzaremos con una más corta para ver cómo funciona. Si ustedes, la comunidad, responden bien a ella, esta será la primera de una serie, con cada una siendo más larga, pero viniendo con un premio mayor. ¿Y cómo funcionará? Muy simple, anunciaremos el comienzo y la duración de la competencia. En ese marco de tiempo, todas las compras en PancakeSwap son elegibles y un bot se unirá a nuestra comunidad, lo cual nos ayudará a seguir las clasificaciones. Y eso es todo. Así que buena suerte a todos. Okay, so the regular part of our AMA is with that concluded. I think we're each time doing our best to be as fast as possible.
So in this AMA, we actually addressed and incorporated the most frequent questions we got from the last AMA because we don't want to keep you here for too long. We do, however, have 2 questions that remain that need to be answered. So I will do that very quickly. Then I will let Sandy and Davar also answer the questions, and then we will wrap it up. The first question that we got that was not included in the regular part was, currently, transactions can only be made over the BSC network. When will we be able to perform transactions over different networks? So that is something that for now is in a long future. Before we start thinking about doing bridges and going to other networks, CUT will definitely be listed on other exchanges, on other platforms where it can be traded. At the same time, it is important to remember that we are focusing on beginners, and for them, the multi-network environment is not as important, especially when you have centralized exchanges where you can trade the token. So for now, different networks are not in the time frame, maybe in a long future, but definitely not a priority. And then we have a question from, I'm gonna guess, Turkish community, because Ruslan was addressed. And they said, Ruslan, now that the market is so good, has the team considered that it would be better if the sale tax should be abolished? So we do all know that our sale tax is going to be set at 9% until CUT is traded somewhere else than on PancakeSwap. However, we do hear your thoughts. We hear our community and opinions and how that might affect the trading volume. So we have now put it in our we wrote it down, and we will definitely thoroughly discuss it and make a decision. So you need to know that sale tax is not set in stone, and if we find that it would be beneficial for all of us as a unity, that we abolish it, we will go into that direction. And with that, we answered both the questions that were remaining. Zdaj nadaljujemo še na zadnji del. Odgovorili bomo na 2 najbolj taki pogosti vprašanji, ki smo jih prejeli, tako da vas ne bomo predolgo zadržali, in potem bomo lahko zaključili današnji AMA dogodek. Prvo vprašanje je bilo postavljeno, trenutno je mogoče transakcije izvajati samo preko omrežja BSC, Binance Smart Chain, da bomo lahko upravljali transakcije prek različnih omrežij. Ja, to bo možno v prihodnosti, ni zdaj na prioritetni listi v kratkem, tako da definitivno bo prišlo enkrat do tega, da bo v bistvu kriptovaluta CUT tudi na drugih blockchain omrežjih. Ne bi pa zdaj kaj preveč razpravljal, kakšen imamo načrt v tej smeri. Je pa definitivno bo pač tudi seveda, to je čisto nekaj normalnega, da je kriptovaluto možno kupiti na drugih omrežjih, ampak predtem nam je tudi pomembno, da naš CUT uvrstimo oziroma listamo tudi na druge centralizirane menjalnice in s tem bo potem tudi CUT tam lahko traden oziroma bojo lahko drugi trgovali z njim. Tako da pomembno si je pa zapomniti, da se osredotočamo na začetnike in za njih je tako večmrežno okolje, bom temu tako rekel, ni tako pomembno in lahko prej kot ne zbegajoče. Potem naslednje vprašanje je najverjetneje prišlo iz turške skupine, rekla Tina, ker tam imamo našega Ruslana. In vprašanje je bilo, da zdaj, ko je market dober oziroma kriptotrend dober, če razmišljamo o tem, da bi mogoče ukinili dumping wall oziroma prodajno takso. Zdaj, prodajna taksa ostaja na PancakeSwapu, dokler je pač CUT na PancakeSwapu. Potem, ko bo recimo CUT na kakšni menjalnici, na drugi, na naši, kjerkoli, potem te prodajne provizije ni več, oziroma tega dumping walla ni več. Tako da bomo pa seveda z vsako tako idejo potem mi z ekipo preučimo in če slučajno se bomo odločili mogoče kako drugače postopati, bomo seveda čim prej tudi obvestili, ampak zaenkrat ostaja tako, kot je. Tako da to je bilo zadnje vprašanje, zdaj pa Davor. Muy bien, bueno, en esta AMA abordamos e incorporamos las preguntas más frecuentes en los temas mismos.
para no retenerlos aquí demasiado tiempo. Sin embargo, tenemos dos preguntas que necesitan ser respondidas. Así que aquí está con la primera pregunta. Que es actualmente las transacciones solo se pueden realizar a través de la red BSC. Y la pregunta es cuándo podremos realizar transacciones a través de diferentes redes. Eso es algo que por ahora está muy lejos en el futuro. Antes de comenzar a mirar otras redes, CAT definitivamente será listado en otros intercambios. Es importante recordar que nos estamos enfocando en principiantes y para ellos el entorno de múltiples redes no es tan importante. La segunda pregunta que la dio Ruslan, dijo, ahora que el mercado está tan bueno, ¿han considerado el equipo que sería mejor si se aboliera el impuesto de venta? Los impuestos de venta se establecen en un 9% hasta que CAT se negocie en algún lugar que no sea PancakeSwap. Sin embargo, esto no está escrito en piedra y escuchamos la opinión y los pensamientos de nuestra comunidad sobre ese tema en particular y lo discutiremos a fondo. Y ya está, hemos respondido a todas las preguntas. Okay, so we have come to the end of this AMA. Before I do the official wrap-up, I would just like to offer a sentence and to warn you, all of you, once again, to stay safe. Don't open DMs that are selling you something, because on the previous AMA, I said, doubt everyone, even if it's your mother. And today, before we had this AMA, my father DM'd me with an offer of big money inflows. So truly, like I said, they can even copy your family members. So stay safe and doubt everything. And with that, we reached the end of the AMA. Thank you for taking the time to be here with us, or if you took the time to listen to it later on. It is time to go back to work, and to all of you, remember, start simple and stay secure. Hvala, Tina, za dober zaključek. S tem smo prišli do konca še enega rednega dela naših AMA dogodkov. Hvala, ker ste si čas vzeli, ker ste bili tukaj, ker ste nas poslušali. In zdaj seveda, preden rečem kakšen zadnji stavek, je dobro povedala Tina, dajte biti varni na internetu, v kriptosvetu, ker mislim, da je danes sprejela Tina privatno sporočilo na Telegramu, kjer ji je pisal njen oče, z možnostjo velikih zaslužkov, tako da dajte biti pozorni, imejte oči odprte, ne deliti gesel in tako naprej. Sploh preko Telegrama odpirati kakšnih sumljivih spletnih strani, tako da še malo spet spomnimo na to. Drugače pa zdaj je čas, ko gremo mi nazaj delati, jaz bi vam želel lep preostanek tedna. Naš bo delovan, tako kot vedno. In ne pozabite, start simple, stay secure in se vidimo naslednjič. Con eso hemos llegado al final de otra AMA. Gracias por tomarse el tiempo para unirse a nosotros o por escucharla más tarde. Y bueno, lo que dijo Tina es que siempre tienen que estar seguros y vigilantes sobre cuando trabajan con las criptomonedas o las finanzas, y hay estafadores en cada esquina. Hoy ella recibió un mensaje de un perfil que parece de ser su padre, pero no lo es. Así que dudan todos, averiguan que todo está bien como debe de ser y que estén seguros en todo lo que hacen. Y bueno, ahora es el momento de volver al trabajo y a todos ustedes no se olviden, comiencen de manera simple y manténganse seguros. Hasta la próxima. Thank you. Hvala. Gracias. Chao.